AEK zagubio dramatičan nadprevar od Eurofarm Pelister. Kaži mi kratok komentar. Pa mislim da je bila jedna dobra utakmica, zanimljiva, puna intenziteta, puna borbe. Na kraju je Eurofarm pobjedio, zasluženo. Mislim da je utakmica dobro poslužila kao priprema za sezonu i ništa. Mislim da je bilo zanimljivo za gledat, bilo je lijepo za igrati i čestitam ekipi Pelistera na pobjedu. Prv pad si v Struganu igraš na otvoreno. Kaži mi kakvo je čustvo to, ti se dopaga celata organizacija, kvalitet na ekipite? Je, stvarno je super, zanimljivo je ovako vani nisam igrao dugo od kad sam ovako mali klinac. Tako da stvarno prvi put sam ovdje i sve je lijepo organizirano, svaka pohvala organizatoru, sve je lijepo je tu u slobodno vrijeme isto kupat se i stvarno je lijepo. Igraš je v Medveščak, v Danska, v Švedska, v Francija, Toulouse. Da li nekogaš misliš da kako zaigraš v Grčiji? Pa ne, nisam zamišljao, ali tako se desilo. Dobio sam poziv, mislim da slaže se dobra ekipa, ima dobar projekt, zanimljiv. Tako da sam na kraju prihvatio izazov i evo, nadam se da ćemo složiti dobru ekipu, da ćemo se igrati, da ćemo imati dobru sezonu. Ovo je pripremni turnir, znači želimo da svi igraju, želimo da raspodijelimo minutažu, isto je već 4. utakmica u 4 dana, umorni smo malo. Tako da očekujem isto da damo sve od sebe, da probamo pobijediti, ali opet najbitnije da se niko ne povrijedi, jer sezona se bliži. I gledaš celje i Eurofarm Pelister, što prognoziraš za finale to? Pa teško je, mislim da će biti isto ovako dobra utakmica, puno intenziteta, puno muške igre i možda bi dao malu prednost celju. Hvala ti. Hvala.